party na decision na teba lek ko da candidate tu ne ba nang na huji hai ki MP matang do ta seng na outer ki de khoi khangdre ko outer ki karak pa de khoi khangdre ta seng na khoi ki inner ki da ka ki ba pot tu di party de yeng ga na te masi di adum praja lising tara da hangu bo matam da su 90% di adum haira ka ne ba adu ki matam tu da khoi na mu MP khoi ki inner ki se ta seng na ha ba da mai ki voice khoina sum tarak pa kholak pa torok podu da leiri be candidate myam du degi khoi pabung su yaw budi yaw ki braken hom to bone pabung bu hakan to be wana chete ko ina heze se miyam na khanje adu maina to bodegi potse puthoki bum to bone ba ar main to to ki bani na madu ai gi wakhal di taseng na party yenga ga decision lep ki bani na khande praja du gi matam du gi emotional matam du gi oriba situation adu myam du da khitang parliament si da khitang wangang ba sakti leba ma changa ga di phagadra haiba pot kaigino di matam du da BJP gi MP na pan bane ba khoi gi method ki lan horpos da MP phami do BJP oi bane ba ko aduna lan horaga su wahayam ta phongdok bida ba mandi wise leire ka na ga social media thakat pasum tawna pa myam du degi khitang sigi state ji da tawri pot se parliament da khitang haiba ngamaga di kaigino ne mana tho ga media da thawal da khangde sum mana awareness program ga to ba khot pa myam du gi prajan adu gi intention da pi bane khalle ba congress enga pi bo oramoi ba armai tawdana aina haisi pot se simaina tawraga hujik su ta sengna aina haisi si afaba bu tawraga di any moidegi to hujiki hanjana congress te chalaga BJP sidi leina banga tane ba asi leiribo former chief minister sungai congress ta na yamini natra adegi congress ta yam ba amu BJP da chongchelli sidi leithok lesin chana bane ba khoina haina fresh adi sengna da pabung nong thagat pa tamo tong cha nong thagat pa adugumba mayam ma darkar oire haiba ne ba sigi exchange se tole raga di same position adum oidoi ne ba aduna ta bida ta sengna leibak ki khan ba haisi leibak pu nuksi ba leibak ki bu khan bo oiraga di madu defense to bangam bagi sakti kharani leining khale khoi sengna habada alimudin aina ngasi su haijeri se matam tu da ma khoi ki kanone regional party ni defense to bangam bodo mi du ne ba darkar oiridi aduregi matam tu da pabu ibo bi aramba me amam le tabo to mu ba changan ba yaro ha ba mata no moi to bo matam da arbaina defense to bi amne hujik su leiriba sinsina mai ki protocol kaidana defense to bata ragadi kaido boisu nu shiro duino ba praja miyam na nushi na thagali ba ngatane moi se to bo to praja gi ni khalaga praja gi damak ta khanbi rakta ba hujiki leiriba position sida di MLA sin se praja gi khanba du urakta ba dagi ne ba khali mai gi party mai gi group semna raga masing leina halaga position moigi chokri do tanar pagi way oina uselak padagi ne bangasi sauna reidi hoji su moina daklauna hayeng simak ngasi gi media se tabiraga diko hayeng simak yanaraga governor da khoi leader si leire ne pisalu so ne leader di already hanade su lai ko aina sa hejei duni mana bu pam de na claim bu taw bo su akhoi gi processing ama se chattare bo khoi se armana chalu bo matam da prajana ka do bi ki no to prajana party da na te ba saw bo se mi khale ba mihut sida ne ba pendri sidi aduna mihut sina hanjana leire ga di kana roi aduga anoba fresh have the punamak ta fresh oiba ma hujiki oiba critical oiba manipur se thengna gi na tholak pa akhoi na matam am da haije ki ba atho bo irabot ka na ko aduregi myam lai ki buto adugumba gi thongna lingjin do aduregi akhoi lai ki dra ba hal lai pabung alimudin gumba ko adumba mi da ka oibe wa ne ba mi du na tholak tra ga di sigi lai thok lasin ora ga di have the any party political party or ID political party magi ideology ideology sida yaning da ba yawraga su madu defense to bai se amai political party na phana piraga su ai gi pizere be state ke samvidhan gi wang boda thabak to haraga di madu defense to haiba khoi na ina ko center da phana thadaraga su center gi su samvidhan amadi lejeni da duna parliament lejeni khoi gi state su assembly lejeni adu gi wang mo chalak pa pot da thabak to haraga di phana party na pire haraga su mai gi ngarok cheyem di leidana ai ni samvidhan pi chapani haibe ngambagi luraba pot de dum khumbang mi mathau tai haibe wani da oja sujata da lakchige oja sujata handaksi koi gi BJP gi national leaders si yam toine dum maklai na ngarang na nimit ni gi khongchat ta koi gi BL Santos national general secretary amadi koi gi north east ki in charge oriba sambit patra la me tongan relief game da chattana koi kangpo pi churachan pu chattana degi makoi gi kuki jogi MLA sing unadana koi gi MLA sing su unadana lairiba hojiki
present ki situation si gi matang da makoi ground report se yeng da na khotana budi tawi aduga amuksu khoi tang kunji da la ka doi si RSS ki luching ba khoi gi mohan bagat am la ka dori du ge hek numi hunni gi visit ni ma la ka doi si tang kun ga ma thoi da na mu union minister and BJP gi national president JP na da mu la ka doi ni handak si yam toina la pa makoi na yam toina la pa gi maram si karigumba khara di sungchoi choi dana lai kadra ina di khalle adubu BJP manung makoi itself makoi manung degi thamak pa statement su dum mana da khara mana makoi na la pa si yamna positive oi ba outcome ma la kadra hai dana su thamba adadagi amu khoi gi konthozam assembly constituency gi MLA na thamak pa si BJP gi mapangan si kangkhat na ba lak pani haba warol statement su thami ko smai to na MLA tongan ba singsin tongan ba statement ne ba thami si masina amuk la frequent visit la isina di election si ta sing hair kan da khogi handak mathangi kanu se hair ga chahi abang tangai sala abani chahi ma ka tha khara da ngai de 2027 gi February ta pang to ka dori bani na dudagi amuk February gi 13 ji da khogi chahi amuk pha do ni khogi president rule suspended animation the ladies maduna habjik ta singna BJP si ta singna solabra habidi sida makhoi gi phibam ama semong dragadi la ka dor election sida manipur gi phibam si taroi ta yamna phibam taroi dra haibagi akiba masu leira bra habidi ngasai statement thamido popular government ki lak panate BJP gi mapangal kangkhat na balak pani ka ha statement sung ba yawrap pasidani khara habidi makhoi ma sen maksu statement amaga amtamana tabse sida aina oja su ta da lak chaningi si tan kun de su la ka dori kun ma thui de su la ka dori tan kun da la ka do si de khoi gi BJP gi chaishu ni la ka do si RSS ai si BJP gi chaishu ri ni masida mokhoi gi frequent visit si gi marum da oja su ta gi mota kari kamaina leiram gani na khali untang tambi ham mota da khoi gi window tv bu yeng le praja ko dim da khorum le adu ngasi gi panelist oina phampire ba khoi pabung amasung tamu gi mafam da hari tasengna lakadab si gi di hoi aino ji wana hana hayu budi tasena dingdinungai te ko moina khalaga su aduga lakhi badugi di akoi da positive ki response du di tasena phangdre habadi maramdi madoi da pulap boy thambal sangnen da puluba mina de statement tonga tongan piri do ko aduna takpadi moina lai badugi view point stand leite habane ba aduna maram oraga madugi thoidokpa madugi akoi da tha nuai ga da ba harau ga da pote amta leitre ba aduga hoi hujiki RSS ki lakada ba adudegi JB Nanda ga lakada ba dudi adu su mu yeng si haba potu oina leiduine ba tabu tabu leiba pot sidi moi party na haige hayu hairoi tu tholai ba ngasi gi problem sarkar gi kaithara iba tawrei ba pot khudi magti moi BJP gi degi tholok pane haba sidi khoi adum loi mangna praja miyam na yara ba pot ne ba maramdi masegi president rule thaman ba pose tasengna khoi gi praja miyam na mai gi mof na mai gi voice na thamki ba na te habisdi loi mangna khoi leiba praja miyam na khanga ba pot ni na thokhi ba thodok sidi moi gi moi gi oi ba aduga ma se tasengna khoi na ngasi akhoi na governor da su khitang question amadi khoi na hangba ya ba gi poram amadi lei habidi sengna habda hale akhoi se huji 12 assembly ne ba 12 assembly sigi matam sida akhoi gi majority party oidana makhoi gi leiri ba MLA singdu degi leadership oi ba yarani haidana governor da pishelaga bai gi leadership to khan gi ne ba aduga ngasi president rule lehelak pe gi president rule sidi ta sena CM na governor da changaga resign to the way ne ba sip president rule ne ba hujiti seng na have the moigi assembly kenosi gi makhai gi matung inadi moigi leader se huji dum khoi gi former chief minister se dum leiri ba maramdi mar oiba yaroi have sigi matang da kana gumba MLA amatana claim to bolei tri ba aduna khoina leadership haibasi su aramba question amane ba maramdi matam dugi 12 ke sam kano assembly gi matung ina khan gi ba poto adugi moigi manungda kai gumba ma thoktana photana tawdana moida MLA amatana governor da changaga ai leader se khoi gi pamdre habadi haide ba aduga nahan gi president rule thaman ki badudi mara CM oibadegi
resign tawjare habane ba CM siga magi party gi MLA gi leaders ga mutonga leba aduna madugi posulai tabane basidi amarom da haroga di hari khoi gi lairi ba khoi gi samvidhan gi channa kalon se khoi manipur sida di pung chai chai re habadune ba akhoi su ngai re akhoi se amma mu hai habam ti moina sum tawrak pa gi matung na khoi su dum moina thiliba punglon du gi matung na jogoi sare habe phibam du leire ba ko adu bu aina haijening ba di hari masi adum leigini sumai tawdana hujiki laktoi ba posina su la kanda mana adu khalam bangam bagi possibility su ai legadaba mande habadi sacrifice yauna dri bo ji bawda sacrifice na bu yauna ba taraga di leiriba hari ta seng na habada government sem to se party na teba leiriba MLA sing du na seng ba dabne ba government se MLA na government seng ka daba pot da MLA sing sina mai position ta na leraga bu kanam ba party na si mai gi ni puthongam duino ba madugi responsibility do ngamam taragadi na hana puthokpa yare na moisu nungai bam yauri ba kai gino di khoina May 3, 2023 gi lanje haurak padagi khoina haiba moi gi hidden agenda khoi gi danogi khoina moina leireba pot khudimang se atopa site amadi yengak pani akhoi se ngayok cha fuda tawraga leibani habado mi gi khongchati hujibo kaidri ba hena critical oiri de khoi sineba maramdi pali ba sarkar du su loktho e ko moi kaigino di assembly du khetang tawraga di kaigumba khara la ani haibagi ra khangde ama khangde moi leinari ba potu nu mandung ina lokthokre assembly famandare adu huji sina moina pura paira ga huji se pura tawning mong tawre natra adu gi huji khoina paliba pyar sina koi chatna di habasi praja miyam na khange rules se phajana follow taw de sima huji yengu haiba de sangai gi tawgunu habase tawni na tawri sini dum haibadi praja gi nungsibagi miyeng se kaisu dum leite haiba potu ne ba aduna moi gi di tawraiba pot se hena critical ohelaga akhoi se kamai tawdana tawsigi haibagi moigi hana paungkiba agenda du dum focus tawriba aduna huji laiba sisu la haiba wani moi BJP son adu aina haidu BJP son da ba habase Bihar da handak tawno gi pot adum moi majority oiduni maramdi miyam du gi thabak tokpa du gi matungina prajana ya duine ba moina phana laga su miyam da pendragadi kaisu madugi moina phana kana honaraga su madugi keno leite maramdi tawrakadaba khudimak se praja miyam neba Bihar gi di chokho thorang miyam ama tawrak panina Nitish Kumar na tawriba miyam dugi matungina adum moi gi majority moi adum ka ta bane BJP do habadi mafam ka center de piba poto state da phajana ya holaga praja do nungai na lehelaga di adum ka ba ta bana tro hoi mai gi party gi longna ba moi gi bo chor gadi sor ka dudi tongam ba moi gi ngamna ba moi party gi keno gi wari ni natra to bodabu lep ko da pot state amagi lepak pa matamda party sina majority oine habase hainingai mathau ta deba moina gausi BJP na dala ame RSS ki kanu bhagat sila ame khalaga su bhagat la me haraga su akhoi praja na yadraga di strong natraga strong oiba natraga oidaba habase praja na decide tawgadam ba moina laga khomam badunu yaroi ba maramdi on ground da thoiba situation sidi akhoi loima warabanina karino haiba makhoi isada loima khangnarabanina masai sa akhoi na haijeri na matam leiringai da afaba thabak to biu haibane ba akhoi di party praja myam da kana gumbom ta party da defense to balaite ba tawbo to matam dugi pali ba sarkar du da pelak taba lawbo khongba habsti masana tabani da khongbai wane ba noida lawbo khongba du suta taro akhoi tawning ba tawna leiragani haragadi phana jebi dan da tara laksano ba praja na yadadi yadre kaino natro BJP party strong ohen bana karamba ground we praja leitagadi BJP strong oigadra adudagi any atopa party bu oro praja na yadagadi kamaina leiduino habani da strong se aduna aigi wakhal dadi phana BJP kanogi JB Nanda phanam lagasu ama tawraga solution thamamdraba laibak sibu ingna ba moina num lai gai matam du da decision ama lepaga moina degi puthoke haraga moina leader do khalamba ma natragadi la sumai nahan su yung bande matram saga tambiramaga dum chatkhisini yes natro aduna bhaitabra khangde khoi MLA myam du su bande matram sakpado adu pulap sangmina dana tongmina dana tawre adu ba ina bande matram kano to bagi wanate tawbotabu oirei ba pot sida khoina yam pambadi laingai du khanaraga MLA myam do mai party office du da sar khoi ji sumai taw dana tawre simai yobiram de am phare khoi gi sarkar semba semda basina tonga mam thambaga huji oiriba critical oiba praja da wari ba national highway hangba yadriba sumbaga sikhra decision lawbiramaga karino khara governor da wari sana biraga khara to biramu ka haraga di akhoi su nuksigada ba
मोगी अखोई हुजिक सरकार लेगेरा लेरो मवा लौसलक्तरे खंजलेबा प्रजा अखोईदी अखोईना पामिदी हुजिक अखोईबु हिंगनब लंबी से सी थिरकपनेबा अखोईना हुजिक तौरिसिदी मोगी वासिदी थोइना यां कन्ना खन्ननिंगाई सु मथौ तादे हाइबा पोतुनेबा मरमदी मोदी तौररोयना तौदबा ngaतनि ngasi sangai gi tौबा यारो हाइबा पोसिदा अखोईगी ओपोजिशन ओर रूलिंग एमएलए अमतना चपिरगा गवर्नर दा प्रजा gi दमकता रिक्वेस्ट तौबसु याउद्रीबा असिना हयें कै थोरको नखोई खंगम ngamदेबा नत्रा अदुना सुम्बा मैम लेरबनिना अदुना मोइसे अइना हाइजगदा अदुना लाफना लागसु कानरोय हुजिंगबतसु यों सेमो नोय कुकी एमएलए तारा तौरिसिनी कुकी एमएलए हाइबलेते नगा एमएलए हाइबलेते मैते एमएलए हाइबते पांगल एमएलए हाइबलेतेबा खोई स्टेट की ओइना मोइ 60 थागत खरबनेबा होय अमदि लेखितरे 59 नेबा 59 सिदगी मोइना डिसीजन लेपगा दुम तौबा मतमदा काइरिसि काइ मोइ सुदा वारी सानाबो ओइगेरा अमबो ओइगेरा अनि मगनो चप चाना माइगी संविधान न पिरि नीति नियम दो चप चाना तौबा मतमदा कनाबु लम हेंदोइनो ने हरे सिदी अदुना आइना हाइजगदबदी प्रजानो ओइना ज्ञान तारगा डिसीजन से लौबिरगा आइगी वखलददी पुनमक से लोइसनगे हाइतारि मसिगी नोंग माहेंग मीडिया दा मंग थोलकने खोइना उसिदा खनननबने म तौनी मसि कानादरबा पोट ओइरबनिना पुलप मसिगी असेंबली से डिसॉल्व तौथोखरगा डिसॉल्व हायरगा दा कांग्रेस मिचंग जंगी काय हायरतोनी कांग्रेस के सु खोइदि उपाय लेते खोइ मंगा खंगने लाउ लेरबनिना मोय कानाजदरेबा लेरिबे एमएलए सिंगसे मोय केम तौ ngamjadre अखोइ मणिपुर लेबाक सिगी दमकता हायरबनिना मखोइ मोयगी लेरिबा 59 से पुलप लौथोखरगा अनौबा लेबाक सिगी दमकता थेंगना ngamगदबा मीदो अदु पामपै दमकता अखोइना डिसॉल्व तौबा हाइबे वानेबा मसि डिसॉल्व तौरगा कांग्रेस ता कानाने कांग्रेस की मगुल खोइ चपचाना खंगरे 15 years मोइना पानबा मतमदा अदुना खोइ हनिंगदना नत्रो बीजेपी अदुम काना पिरे नेक्स्ट ता बीजेपी फुल पीरी नेबा मरमदी ममांगदा कारकपा बीजेपी दुदा खोइगी प्रजागी थाजबा खोइगी बु कनबीगदबा मानबा लेबदगी हंदक फुल मेजॉरिटी पीरी नेबा अदुबु अनिमक्सना केम तौरक्तरगदी अनौबा म पुथोगा अखोइ लेबाक्सि कनगे हाइजबे वानेबा खोइ प्रजाना डिसॉल्व तौबिउ का हाइदुदी अमतगी बायस लेरगा लेरिबा पार्टी मैम गी लेबा नतेबा तांगसिदा ओनसता आई वाहंग तंग क्रॉस तौजगे को हाबदी ngasai कांग्रेसना लिसांगसिना चही 15 पानबसिदा खोइगी फाकापतगी करीदगी करादगी को खोइगी अफसपा अदगी एनी कुकी ट्राई हापचलंबा सु एग्रीमेंट करा सिगी लेरे मधुदगी पांददना बीजेपी लोग येंगे पांद्रे हाय 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 अदुइ बतारगदी अकोइसे नेशनल पार्टी अनि सिदा अम्मा पांद्रे अमना फगद्राना अल्टरनेट सुम तौरगा ऑप्शन से लेतमने अनि सिदा तौरेबा अदुइ बतारगदी हौजिक सी बीजेपी से पांद्रे न चही 15 कांग्रेस न पालंबदो पांद्रे हदना हंदक से उन कांग्रेस ते पीरगदी वारी नि फागी बि सै नोम तसु सै हाइबम लेरिबने सुमाइन तौदना अदु बितारदे खोइसी अदमक उपाय लेतबनिना हंदक से उन कांग्रेस लोइन पीदोरि ब्रेवन हंदक एमपी अनि आउटर मसु एनर्जी से खोइ कैनोदा दुम कांग्रेस ता दुम पीरिबने अदु बितारगदी खोइसी रीजनल पार्टी हारगसु अमु मियामना हाबसे खोइगी रिसोर्स लेतबनिना रीजनल पार्टी न था लोबद लेबाक से वानी खोनी सु हे हाइनबा असि मतंग दे कै हाइनी अदो हरे एगी होय ngasai के ने बीजेपी कांग्रेस हाइगे बदुगी पॉइंट दुदा बुदिना न पुथोरेने बको सेंगना हाबदा हरे एगी वखलददी मसी पार्टी ना डिसीजन नतेबा लेकदब कैंडिडेट तुनेबा नंग हुजि हाइगे बे एमपी मतंग दो तसेंग आउटर की खोइ खंगद्रे को आउटर की कारकपदि खोइ खंगद्रे तसेंग खोइ इनर की द काखिबा पोतुदी पार्टी दे येंगा नते मसिदी अदुम प्रजा लिसिंग तरा दा हंगबो मतम दसु 90% दी अदुम हाइरकनेबा अदुगी मतम दुदा खोइना मु एमपी अखोइगी इनर्गी से तसेंग हाबदा माइगी वॉइस खोइना सुम तारक खोलक तोरक पदुदा लेरिबे कैंडिडेट मैम दुदेगी होय खोइ पाबुंग सु यावबुदी यावखिब्रा केनोम तौबने पाबुंग बु केनो तौबगी वाना चदे को आइना हाइजेसे मियामना खनजे अदु माइना तौबदेगी पोसे पुथोखिबुम तौबनेबा अरमाइन तौरा तौखिबनिना मदु आइगी वखलददी तसेंगना पार्टी येंगागा डिसीजन लेखिबनिना खंदे प्रजादुगी मतमदुगी इमोशनल मतमदुगी ओरिबा सिचुएशन अदु मैम दुदा खतंग पार्लियामेंट सिदा खतंग वांगांग शक्ति लेबा मचंगगदी फगद्रा हाइबा पोता कईगिनोदी मतमदुदा बीजेपी की एमपी न पानबनेबा खोइगी
method ki lan horposida MP phami do BJP oibane bako aduna lan horaga su wahayam ta phongdok bidaba mandi waisi leire kaina ga social media thakat pasum tawna pa myam ju degi khitang sigi state ji da tawri pot se parliament da khitang haiba ngamaga di keino ne mana tho ga media da thawal da khangde sum mana awareness program ga to khot pa myam ju gi prajana ju gi intention da pibanin khalleba congress enga pibo oramoi ba armai tawdana aina haisi pot se simaina tawraga ju hujik su ta sengna aina haisi sin afaba bu tawraga di any moidegi to hujiki hanjana congress te chalaga BJP sidi leina banga taneba asi leiribo former chief minister sungai congress ta na yarmini natra adogi congress ta yamba amu BJP da chongchelli sidi leithok lesin chana baneba khoina haina fresh adi sengna da pabung nong thagat pa tamo tomcha nong thagat pa adugumba mayama ma darkar oire habawaneba sigi exchange se tawleragadi same position adum oidoineba aduna ta bida ta sengna leibak ki khanba haise leibak pu nusiba leibak ki bu khanbo oiragadi madu defense to bangam bagi sakti kharani leining khale khoi sengna habada alimudin aina ngasi su haijeri se matam tu da ma koi ki kanone regional party ni defense to bangam bodo mi du neba darkar oiridi aduregi matam tu da pabu ibobi aramba myam male tabo to muiwa changan ba yaro haba matang no moi to bo matam da arbaina defense to biwa ne hujik su leidiba sinsina mai protocol kaidana defense to bata ragadi kaido boisu nu shiro duino ba praja myam da nushi na thagali ba ngatane moise to bo to praja gi ni khalaga praja gi damak ta khanbi rakta ba hujiki leidiba position sidadi MLA sinse praja gi khanba du urakta ba dagi ne ba khali mai gi party mai gi group semna raga masing leina halaga position moigi chokri do tanarapagi way oina usilakpadagi ne bangasi sauna reidi hoji su moina daklauna hayeng simak ngasi gi media se tabiraga diko hayeng simak yanaraga governor da koi leader si leire ne pisalu sone leader di already hanna de su lai ko aina sa hejei duni mana bu ba pam de na claim bu to bo su अखोई प्रोसेसिंग अमसे चत्तरेब खुसे अरमाना चलुब मतमदा प्रजाना कदोबिगी केनो तो प्रजाना पार्टी द नते बसावबसे मी खलेब मिहुत सिदनेब पेंड्री सिटी अदुना मिहुत सिना हंजना लेरगदि काना रोय अदुगा अनोबा फ्रेश हाबदि पुनमक्ता फ्रेश ओइबा मा होजिके ओइबा क्रिटिकल ओइबा मणिपुर से थेंगना गेना थोलकपा अखोइना मतममदा हाइजेखिबा अथौब इराबोट काइना को अदुरेगी मैम लेखिबदो अदुगुंबगी थौना लिंजिनदो अदुरेगी अखोइ लेखिद्रबा अहल लेखि पाबुंग अलिमुद्दीन गुंबा को अदुम मी दरकार ओइबे वानेबा मी दुना थोलक्तरगदि सिगी लेथोलसिन ओइरगदि हाबदि एनी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी ओइसु आईडी पॉलिटिकल पार्टी मगे आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी सिदा यानिंगदबे यावरगसु मदु डिफेंस तो बाइसे माइगी पॉलिटिकल पार्टी न फन पिरगसु आइगी पिजरेबे स्टेट के संविधान की वांगबद थबक तो हारगदि मदु डिफेंस तो हाइबा खोइना हैना को सेंटर द फन थादरगसु सेंटर की सु संविधान अमदि लेजेनि ददुना पार्लियामेंट लेजेनि खोइगी स्टेट सु असेंबली लेजेनि अदुगी वांग चलक पोतुदा थबक तो हारगदि फन पार्टी न पिरे हारगसु माइगी ngarup cheyam di leidana aini संविधान पिबदा चपनी हाइबे ngambagi yes luraba pot de dum khumbang mi mathau tai hape wanida hari aina hajebadi okay thank you very much ai makha chathajaboi no jatum cha da lak chege jatum cha hojiksi government formation gi matang jin hande hojik chu ai dum oja sulta da so hajabaduni handaksi BJP gi leaders sing frequently visit tawi 20 the sulakadori 21 the sulakadori azatum sa dai ni lak adu betaragadi anoba government ama lak betaragadi buffer zone che lokthok pangam dori bra free movement national highways in the free movement len bangam dori bra IDP sing mayum da hanjan bangam dori bra hana dawna tangdu laita ba punsi ma hojik paiga dori ba BJP lenga amadi BJP gi MLA sing na pi bangam dori bra agi matang sida oza sultali mot kari kamai thambi hari si matang sita sing na habada पाइगदबा लीडर दुदा चेन गदबा मागी क्वालिटी खर दिले को हाबदी MLA हबसि करिनो अदगी चीफ मिनिस्टर वरकना माना करि तो गदबनो हा अदुगुम्बा मैम से तसेंगना अखोय गिसु स्टेट किसु असेंबली की मागी संविधान मागी पिजरी बे प्रोटोकॉल खर दि स्टेट अमना बाइस माना ऑक्युपाई तो गदबनो चना कांगलों खर दिले जरीबा अदुरेगी सेंटर किसु ले जरीबा अदुगुम्बा मैम तो चप चाना खंगगदि लोय थेंगनाबे आदुनेबा सेंगना हबदा हरि अखोयना वसी कुकी हरेसे थादोना
Michael na sunahan impact TV am da su high hiban later bani masa phammaga ko aduna kuki have a possibility have am su high hiban ne ko adu lainari ba pot se kuki akhoi na su dum khoi gi hane former chief minister na su harami foreign degi khara changak pa khara na haibane ba khara se kari gi damangta moi gi mathakta action lobo ngamdri no haiba potu ne ba lairi ba se bharat sarkar ni population myam ama laire du gi mathakta khoi gi force myam central force state force myam ama na kano tor ga lairi ba ne ba aduna moina kaigumba tauge na tawraga di kashmir da tawkhiba da balaga kyanumi kyani da loi hike all political parties alaum phamme congress bjp haiba laite state am da sumba thola banina haidana adum tawraga Lucian Kiduneba. Misu only my Karadani Shiba go. Aduna Ying Bioba difference in Eba. Namoy the Bagi Poti Lake Teba. Tau the Bagi One Neba. Aduduna, Adugi Maram Mam, the Tapsena party tegi side tegi had a pumga the leaders gi Makayam Pol, ang side have do. Me do give Pumga the Bamana Pum the Chok Priest. Kaidonaba Pum do non Haying Center de Lapa Bazet to Kaitaraga Imungi building Lehon Kanoton Lam Leshalong Naba, Biositarak, Kanoton Nova Kalagadi, Madum Kengam Mareba. Ay na ngasi pham do se ngasi laliba ngasi chana pathap ato padana chatraga ato state na chadadraga akhoi gi manipur haiba sidana sumaina to bolai ba se masi ai defense to ba ma thau tai haidana khallaga phamgadam ne ba chokri se natadana masi phamaga ai gi kano gi hanagi to khoi thabo loksalu ba gi kano khara pi hok da ba leire du dum ba mang gi wakhal da phamaga di no success hena moi party sumang da kani ije sumang ne ba ai na ngasi phamgadam se hanare to reba myam samidan gi ai gi chana pathap loi kai ba myam se privilege and ethics committee moi kam MLA taragi khum thaina dum haiken to ngam de dana du kum myam chana phatap tu chana pa matam da kari do gi moi su pongen hen du no ba lam hen ba sigi lam hen ba yade nang to riba niyom se lali haina ba gi mi leita ba ne ba khoina adugi mi do sab chana duregi sengna center na fana haraga su ai state ki power ni ai state na to jaga dam ni habi ki pakhum pi ba ngam ba mi leita ba gi ne ba ngasi oi ni ba bam se aduna pamga da mi duna madugumba ai biositara gumba laisaloge ai thabo lo hok do me amdugi hapchal hoge ngasai gi pawung na kar phai bu thap da ka wai do adugumba gi wakhal da khala ga di no conclusion national highway su chap yaroi national highway se seng na haibada moi su ji phamge ra phamoi ra sidi moi na su dum law ba ya ba po ne ba sidi right mangi ne ba ai gi hak manga bane ai gi democracy gi pirak pa right se mangjara bane ba khoi se mang ba possible ta dum manga su dum lai ne ba atopa furu amada tawro ne suppose na si yek nei haiba se tawro mo ba si gi step se moi na si de lelo khoi na chinta ta le tawro mo ba adum lek khine ba moi de dum tawro ka ne ba boys dum thangal ka ne ba akhoi na du su to bongam de ba akhoi ge soibam na mi gi di su de leibam leiriba go organization me am du na yadra ga di yaroi haiba gi mai ka no da la la ga su dum lep letro ha aduga ngasi akhoi gi center na adu yan dani ra khanna chatta yare have national highway sida chalan de highway gi de khoi MLA na kai highway ge ne akhoi prajamyang ware bati gi pham kano to bosem dam to ngam ban sidi to ngam ba kano man sidi wa tho bok tam lambi thong sidi phala ga le hali ba ngat ni highway gi ngam bai leite ba aduna maram oraga hairi ba posigi mayuk na bangam ba sengna lan tore nongwe ngata gi wa na te ba nongmai ti gi su cha mam na defense to na ngasi koi ngau na ra ko chen chele to bi ga to mi du na to bi dra bani ne cha mam na chang ga kan da ya den to ru be gi ngasi di leba ka lu bra bu lebam cha bang khang da na leiri matam cha na thabak to hok da be ne se adagi wall or drug hai se ha na de gi cha thar pa pathap ne ba ngasi ngarang da heta wall or drug se to pa na te ba mamang 2005 te ra kai no chana ra khaba po ne ba sidi lo na ai na to ga dum tak haiba matam da lo lan ba nang thap sigi se ya da unlegal oi ba po ni haiba da adu gi to ba da dum phajan bunjin ba yai na matam cha na pai tharak pa yai ba hujik ta da ano ba phong thor pa po na te ba se mamang de chana ta na ngasi dum lai ri ba khoi gi keno myam na ga relay cha ta na dum honai du chehi guding gi dum tawri du di mai gi numit to dum palan tawri du ne ba aduna maram oiraga adu gumba aduna akhoi da praja sida akhoi na sanari ba moi gi nature myam se si ka tang ge khoi na pain da bai wa ne ba ado hujike haiba poto aina chokri sida pham taragadi aina logada decision se national highway hangdokpa lairiba sonda chakhiba so sonda halalakpa sonda leba so sonda chalhanba magi mind da thamgada bas magi kokta aduga hairiba ngasi MLA tara orasu ethics kairagadi magi assembly gi rules kairadi mai mathakta punishment pi ade haba leite ba su aino orasu piro oba su kaide ba adugi pakum da pio haidana ma heta MLA thadolo haiba rate ba kai gumba abadi
चना पोथाप मागी लाइक याजर लेबदुदा मागी नीति नियम दो चलगदी कसी केसु नीति नियम बु चनरदि केम तौरेबा लोबु खोंगांग नो लो सिंग असि तुमबसु नो महगो कुंभ करनगी टाइप दम हगो लेसिनेबा ngasi इचा सिंग म्याम नो मतम दु 2023 दा मगे खंगदगे थेंगनरुबदो ngasi दि फोन दो वाई साना बोरो मतम दु तौखिबा मतम दु तौखिबा एनाय न कोखलिसिदि हा अदुना आइन हाबदि सिना मरम ओरगा मोन अदुगी पोतो हुजिसु हाइबा तौरैबा लम हेन तु हेन बा खरा दुदा तौबदि यादब्राबा हा चनरदि अनिमक चनगदब नट्रो ngasi ichai su sing matam du da maina mai chai haure taw bade ki thengnare adoi ki moina nomai khara laure taw bai ding ngasi loi mak enai na taw taw na taw ri ko mai kai khuding gi aduga moi gi ngasi bauta yaroi na thingi ba khara maming su moina dum tholam ni ke no adu upa loi thole moi gi mathak ta na kari gi no ba hai ro su le ban ne kari gi sidi chumi bra ba khoi se khallo ba aduna अखोइना आइन हाइजे फंगदब मिसिना सुगुम मैम से डिसाइड तो बंगम्बा सुगी मैम से लोय मंगंगदा बंगम्बा मीने बदरका होइसे नतदना आइन मतम दुदा आइन मिनिस्टर ओइङाइदा कनो खरागी सब अखोइ प्रजा खरागी कनो लौसलुरे हागा दुगी ताइना बोरगदी हेने हेने मोय पार्टी सु चोकनी लैसु लेरोय मथंगदा अदुगा मासु इज्जत मांगनेबा अदुना आइन पाम्बदी हाइबा फुजिके हाइबा खरा दो माइंड थंबिरा कांदा लीडर फम मतमदा लोयमक ngамगनी प्रोटोकॉल वांग मत चतबा नियम दा सेंगना खोइनागा अदुम हंगेबा खोइना फाबा मतमदा इसे दुम एसपी दा हाइबा आइना फाइसे कै मरान गिनो मथकता हाइदर पसुनोसु हंगबा ngam बै शक्ति म लेउने मी मबु माइगी मरा लेतना फाबगी करम ग्राउंड दा फादो नि सर हायुने हाइबा यूनिफॉर्म दा एदुम हाइबा लेबा चुमद्रोइन हाइसे मथकतुना हाइदर एदि माइगी प्रोटोकॉल दो वांग मदा लोगी वांग मदा हाइरागा बु मी दो मरा लेतना फाव हाइरागा दि करम ग्राउंड दा फादो नो दु मासु हंगपै मथक ताद्रो voice rest adu maina tawdana adu gumba matai habanda moina taw hai sum taw gadra e kaino ai disidi akhoi gi kano da yam henjela pa poni ai gi state da yamna problem ko gada poni misidi taw bongam moi habi gi sakti du ne ba khoina putho hai bani power to use taw hai bani ba adu taw bongam da na moina har pada haji le ne haraga di hene critical orakani ado aina sigi sumba haraga su moi da yekna boina khali ai di yekna baina te taw ta raga di नीति नियम खोना थाइना दुम हाइगिबा हाना ममांगदा खोइ के सामथों केंद्र की एमएलए मदा माना मतम दुगी चेयरमैन ने हाइबदा माइगी चेयरमैन अमो ओइबेगी माइगी चना पथापतो माइगी इथिक्स एंड प्रिविलेज कमिटी की मा चेयरमैन ने हाइबदा चना पथापतो खंगदबदगी माना मतम दुदम एमएलए तरादा कनो तो याखिदबदो स्पीकर ने सु केम तौ ngमखिदरे अखोइना पिसनबदो आइन द चट पाइबसे हरि अखोइना हाइजे वादने आइन चट पमतमदा पैसा चंगेबा सेंगना मदुगी दमकता तौबिरगे ऑर्गेनाइजेशन नोइसिना लाकपसे आई सपोर्ट तौरगे हाइबा ओके नमते दि लेतेबा तामोदा हाइबा नते को तामो साउबेदे एन हाइजेसे अदु चंगनी चे चांग लेबेगे अदु लेबेगे हाइबा अदुने हाइसे अदुना अदुगुंबा लेबदेगी अदुगी लेतबेगे खोइ सुपाय लेतबने आई मफम मंगा तरु चलगा दुम तंगजे तामो माता बुदि चाते आई तसेंगना आई दुम सेंगना हाइजेसिनी होय अदुने हाइसे कई नोदि लोय हिंगना बंगा तनी न लोय सिचुएशन दिसने ने सी केसु सावबसु या पोतेबा हाइबदि अखोइना दुम थाय हारसु लोय अदुगी चेनबा चोंबा थाव दोसु हाबनबा पीबगी पांगन दु लेतरगदि उपाय लेतेबा अदुदुना हायरगा दुम असेंबली दा थाजलगा दुम लेहिबदेगी हेना मदुगी मतम दुदा अखोइना लीगल दा तौबंगमबगी शक्ति सु लेहिदेबा तामो खुमनबे इगिदोरे इजो को सुकाइदे अदुबुदि हासिंगोंग इचिल पाबेगी हाइना बैवानी कोइना दबेगी अदुना इलिकानोगी इलिगेशन यामना कनो तो वे वानते बा इन हाइसे तौबदी तौनिंगगासु नंगुजे हाइदो नो पे नो वर्क हाइसे अदुदा दुम तारेबा अदुना आइन हाइजेगदबदी फंबल लीडर एनी पर्सन फंबियु हानगी दुसु हंजला फंबिगेसु फंबियु अखोइदा प्रजाना मदु केमता लेते तौबदबु स्टेट सोलपा मतमदा डिफेंस तौबंगमु खोंग खुद पुल्ले हाइबदो हाइबीगा नु हाइबेगी वाने बकोइ नाइबदी अतै केम लेते ऑप्शन ओके थैंक यू वेरी मच लोइसलकपदई जतम सादा लाक्सके जतम सांगा साइदगी हाइनरी बिसिंग पाबुंगनसु हाइबिरी हाइबदी अखोगी हौजिक रिफॉर्मेशन ने दरकार लेइस रिफॉर्मेशन अमा चंगबा हाइबसी तसेंग हारकांदा खोगी नोफदे दा हारगा तोलना लायरब कमा करमना मुथकनी हारगदी लायरब पुलप हातोगा मुथकनी तो अदि फिबंदा लापगी मवोंग अम लाबनेबा अखोगी दी कइनो दा फ्रॉम टॉप टू बॉटम ने सिस्टम जे फेलियर एनी डिपार्टमेंट लोइमक फेलियर ने हौजिक इवन अखोई हक्ता संगाई फेस्टिवल दे दा एग्जांपल पीरगा येंगसे बोजतम सा संगाई फेस्टिवल सी तौनु हारगा